omwanchi omurigerere nigo chiaragire Chinsa. Kegima omwanchi omurigerere nigo ngwera bageri ya bene kokwarigania ase emesa ya mangana maya kurende ngosaba okwabera nigo tobwate obututukano ase emitambo yeto kurende etimu yeto yanyerekoba gekorosia chitariki 12 omutinyi okianda omwaka w'echiribubere emerongo 22 asine yariganiriko kwaretera amangana maya unanyerekoba kagokorekana kura chingongo chonsi inye chinsi chingaki toroche abakenya bagendete kuyarigania ase okumutiania omorai omochore ogatano bwense litukoria angyo ase getigie chigosori kia Moi Sports ime ya Kasarani nabo igoni gotoroche abagusira ekiamagia ANC nigo basabire omorai omochore guchigwikirani alianyata ko bagakori eira chingaki alikorigia ekirogekyo omwanchi omurigerera ikaranso inke chingaki ngokoretera amangana yo ase enchera yobwenye enda gotobwatia ase nsemo chimitandao ase nsemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na bayiga nsemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News ase nsemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke Hedetaria ne Frida Kerubo na nsemo chibyorokerere ni gotokubwatana na Joshua Auta ngwira nanda segekegeke ngumanye amange Hingo chaka kegima omwanchi omurigerere nigongo kumanyuna omubere bw'omusacha oyomo nigo togeteri tuko obotuko bogokira Jumamosi amagega yo kubu namarua ayini gakorekanete ase ekenyorogia Nyamisaro esa location ya Kenyerere award ya Sameta imeye bunge ya Bobasi orobatiru asinchera yobwinge Jumamosi ngakere simsa kunambiri no mumbo mino oyo kwete gaiga egetugi nabana chieto koiko nganyo kama ene na bakwiri no ara irensabu ono gena chieto korobere esi sabantu engabo na babante betibuna mumgo yo mina chetama pema kanyo onjo kanaiga na bachete akatunga na kujumutaro rengo ono go motaro yu embuka kanya yaso kotoi wakamurushio wakamubeka hoteli yale kaiwa macha kanyo ono akatiri kwa yabaka ikasa mbiri chama kai kasa mbiri chama ko akaimoka baswati bayengo kwa wana kwena wagwika kumbe nalia chiete uchipara mahati akachikokuma Umurai omochore ogatano bwensi yetu ya Kenya Dr. William Ruto nigo aliete eira gochigokinia echiro ya kemeliki ya mira chinsingaki atalirete ensemo ya merugo kwana nigo ainegetibuna chingaki gosemagega yogotianigwa nigara chikoene kibuna okolire obokurumi nabigo korusia chikatel sichiraniri amagenderonse nabigo koene kibuna echiro ya kemeliki kenyere kobaki gokino batira sinchira yobwinge na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko, hawa watu nitawanyorosha. Unajua Yesu siku moja alienda sinagogi akakuta wakora na bukatel kama hii ya miraa
wamejaa huko kanisani, mara wanauza nini kwa kona nyingine hapo, mara wanauza sijui nini kwa kona nyingine. Yesu akachukua kiboko akawanyorosha. So hii cartel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Kwa hivyo kama kuna mtu hapa, kama kuna mtu anajua cartel ni ndugu yako ama rafiki yako, fikishia yeye habari mapema. Tumekubaliana? Mpatie notice ama ilani, mwambie ule mtu amesema. Abo bagosira ekiamagia ANC korwa county ya Kwale nigo baganire omorai bwense omochore Dr. William Ruto ochikoikerani alianyata kwa bagakori eira chingaki alegokora campaign yaye nigo baganire kurigereria oborai bwa basubati na boigo bali batali kwenyara na bali babwate oborema elinde gokonyeka korwa ase serikali ya Kenya kwanza oigo nigo bali eira gochikobwaterana ne serikali enya elinde koeneki amagendero ase yetu ya Kenya. Kile kikubwa ambacho mimi naweza nikakililia haswa kwa wanawake. Nakumbuka wakati Dr. William Samuel Ruto alikuwa akitembea, alikuwa anasema katika uwakilishi wake wa nafasi za uwakilishi kikazi kutoka ngazi za juu mpaka za chini atakuwa anazingatia ule uwakilishi wa mseto wa jinsia mbili. Tusiwasahau ama tusiweke kando wenzetu ambao wanaishi na uwezo maalum. Na nashukuru Mwenyezi Mungu pia kuteuliwa kwake kumeimarisha ndoto ya party leader wetu Wycliffe Musalia Mudavadi wa chama cha ANC, na imetufanya mpaka tumepata nguvu. Ndiposa tunajipanga kama wana ANC hapa Kwale kwenda kuhudhuria kuapisha kwao. Tuko pamoja na wao kama vile tulipokuwa pamoja na wao tukitafuta kura, tuko pamoja na wao kwa hali na mali, kwa lolote lile ambalo litakuwa linatokea katika nchi. Wajue kwamba Kwale wako na watu ambao wako nyuma yao na wanawasupport, wanapatia full support. Abo nchereria korwa echiro ya Kaunda ime county ya Kakamega bono nigo be murunganiri kubwatekana no kuborwa kubolendi ase Chinsa mechu gukwana nabaliki bamangana nigo baerera naki abaibi banyare kwa bako bachanda ase Chinsa mechu ase banaleti egati yabasaye abo babere bako baibera ebintu byabakorugabo ase echiro nigo babaigeti ase egetaseni kia abanyanyimbo abo ase baigorerete nabo igwase baganire serikali enene wesona nigatina boigo kwaeneki obolendi bwatokire ase Chinsa mechu. Kijana walipatikana na simu, wakapatikana na mapanga, na material za nguo, na tukapeleka kwa vijana kwa polisi. After there, waltena walirudi kwetu na tuko na hao vijana tu. Ndio sasa tunalia kama ni mzuri national government ingilie itusaidie mambo ya usalama. If not hao wenyewe tutajua vile tutakaa na vijana. Tuko na vijana chipukizi ambao wananyang'anya watu masimu, wanapomoa matuka, wanakatakata watu wakitembea nje. Na wao wezi wanaiba especially pikipiki za chairman. Chairman wa Kaunda walimuibia pikipiki yake achatacha, ndio huyu hapa hivi. Tuangalie hapa Malaa chuzi waliibia hapa chairman wangu. Mwenye alisema Addison achatacha lakini walimuibia. Chana tulifuata kijana hapa fundi Malaa na pikipiki tukamshika huko chini lakini akatoroka. Watoto walinikata mkono ndio imepona tu juzi. Walinipiga mapanga hata hapa matumbo ingeenda. Ababwatani b'ekigosori ime ya Kenya bono nigo bairanira mbia mono ase serikali egosoka nabo igokwarigania serikali enya ase baganire serikali ya Kenya kwanza guchikurigeria sekta y'ekigosori anene mono ase Chinsemo cy'obuteneneri nigo bamuganiri omorai omochore Dr. William Ruto guchikurigeria oliobwate obumanyi bw'ekigosori rende gokinia sekta yo. We look forward to working closely with your government in line with your Kenya Kwanza manifesto. Sports is a multi-billion industry and if managed well can change the lives of thousands of young Kenyans. Whereas we appreciate the outgoing government's role in supporting sports,
much more is needed to improve the country's dwindling standards in several sporting disciplines. As you embark on your journey of creating an all-inclusive government that will cut across the political divide, we in the sports industry humbly appeal to you, as you will be naming your cabinet secretary for sports, to consider someone with a proven track record in sports management, professionalism, full of integrity and passion for sports right from the grassroots level. With your new government, we look forward to seeing a corruption-free sports industry that will thrive under your stewardship. Omwanchi omurigereria kurwa ase orobotiro nigo naikire omweli obwa mang'ana maye ase Ibere biga kurende ngo gusaba tobasa gusika tobasa konyegera chikoraga Chinsa 10 ayo na mange no yanyore ase nchira yobwenge genda gutobwatia ase nsemo chimitandao ase nsemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na biga ase nsemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News ase nsemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke mega chikamera soko nikibona naboigo eliogiria gwikira suri asinchira ya bene nere omusai James tonyaka tokobwatanere Joshua Auta asinsemo chibiorokerelia na inchelia ne Frida Kerubo kukoganilia obuligerelia obuya.